Kwenda kubala mukyaba kutonda Kitara TV akasumika nnu kenyini and of course amabara ninyojira sho mwendo mebale kuba muri akasumika nnu hakanyini ne mutuhondera hon hari mukali mnyamasa zembaganiza eza bunyoro kagadi kibale ga bulisa kiryandongo masindi kikube ahona halo kali kuranti no tuhondera akasumika nnu kenyini kwenda kubala mukyaninga magama. Thank you so much kuranti, you know every notification yotungo iruka bwangu kuba you know not right kanza zaitu zone zitubantu kora kwenda kuba sima ni bagama mebale muno and of course ninye mutufoire kine kituli kwenda kuramuki abasigazi kuruga kijura masindi mebale muno ona hali mukaliye ifwaho wa Brains ba Destiny yaho kwenda kubaramuki ni bagama mebale kutegeka kaire ni mutuhondera in the special kwenda kuramuki aho abali Kagadi streets za Kagadi yaho kwenda kubaramuki street egyo around about amando gugenda mohoro kwenda kubaramuki ni bagama mebale kuikyaho yona ine mukuikya hengaro in the special way mebale muno of course buranu kugunundi kwa kubandizo kuba no tuondekyo inakora inakuba no likinga Facebook page yaitu Kitara TV ogende na YouTube subscribing Kitara TV so that osobole kubaga notunga notifications zona ezenteka nze zone zitukubani tukora in the special way. Yes, duko tuteka into street ine turoba geta Fort Portal Road and of course tuli murubuga rwa hoima tukonda kubazaba zamna abayikazi abali mukishaka kintu tukenge bintu mulingo byemere tukenge bintu you know mulingo bikali mulingo biri mu street teka nze tutujalike twenda kwikyaho omuntu ogo aino mulimo gwakora aino muntu ekintu kya kwikya hengaro ekikumutaiza sente in the special way. Tuleta ababoda tuleta abakazi abakola masoke tuleta abakazi abali mutale tuleta abaine kinte kyekemekanze kiba kwikya hengaro in the special nyikiza ndamukiyo ara abakazi abambutale abali a street abakola street just do ga around about lekambara mukiyo bagament mebale kuyiya mebale kutoza akasente akahogo in the special way. Lekamba ijukiza aba Kitara Media bano Kitara Media bakola videography na photography okubaina omukorono etaga ebisane birungi okubaina omukorono etaga video nungi leka kugenda hala abantu abajja kuha services MB services ezijja kuba nizikuswaza services ezijja kuba nizikudisappointinga. All you need to do ijamba Kitara Media basanga namba isimu 078 ina kyenda na 276 ojja kuboina aba Kitara Media hamu na ba Jonad Events. Jonad Events banubo bokuwa netaga sound enungi bokuwa netaga stage enungi bokuwa netaga matara garungi bokuwa no etaga you know screens enungi ba Jonad Events no bajja kuba ni bakwa services ezo zona ezokwetaga sound enungi muno keri kiriya deka toza goko ino mukuru murunge na makasente kawe ijamba Jonad Events basobole kuba ni bakuterere kintu abanya bazina abaina shows abazina abajja abakwenda concert abakwenda sound enungi ba Jonad Events no bajja kuba ni bakikolera and of course nabasambiga namba yesimu 078 ina kyenda na 276 ojja kuboina aba Jonad Events nyikiriza ndamukiyo all the girls at Jonad Conglomeration Office head office na Kawa Business Center bona lekambara mukiyeshira Apofia Fiona Gracie nabandi bangi muno imbara mukizendi basoyenga manti. Thank you so much for all the works that you're doing for Jonad Conglomerate and particularly Jonad Events. Leka ntekanza tukitandike tuti tekanza tujalike tugaruka otarugaho tekanza tujalike Kitara TV niko tutandike tugaruka otarugaho ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani. Kitara TV kwegesa kumanyisa abatunde epikipiki enkuru bagamba mu babasuma tenuko bagamba muziba buiba bikuru batabita ate nuko nogya gitunda ogihira oside mira nabo bantu bagigura n'abantu Jevix step by step. Nizo zinu zimokutunda ate zinu ziri musente nkazingazi zinu eno ye milioni 2.6 eno ye milioni 4 kichweka then eno ye milioni 4.4 eno ati eri mpya ka ohaleno eri EF eno DY ati eno kanindwa nenyirira okusingera niko kusobola agamba kunyirira kusingeri bona kagirinda kurungi tibagura kunyirira mutunde akanamba tibagura kunyirira bagura obugumu kandi enen
Energy eri miliyoni 2.3. Eno. Batagamenti enya batunde pikipiki zino za second hand abakusinga mbabuzigire bwipo. Za taba mukwiba kuona. Akwasika kusangwa ziba zo obusuma tokusobora kwijja okaziteeka omurutimbagaine la display lwa yabantu. Ati zona zina kadi. Zina kadi zazo zina ebihandiko byazo zona kurungi. Kimukiona kiro. Tali ninywe director. Baitu company eri yabantu basatu. Nibo baraha. Inambezo zokuroraho ni ali yange. Nayo oli director. Nanywe ndi director. So business eri yabantu basatu. Abantu bakuzigura. Abantu bagura. Na kibanja mpora. Nke kusinzira kakusangwa pikipiki ya miliyoni nka 2 ne kichweka okusobora kusasura miliyoni 2.3 akasigara ye mitwaro 2 gonga deni yanyuma ye wiki nka 2 oba 3 okaje okamara nyoka kubandite ndanga muntu yange nka tugeze ye miliyoni nka 2 nkakasasura honkemu hano ike tukisobora kisobora wabala abempya kaziri kisobora abempya ka tukwantu kusindika mutugende mu watu ramukyaba nkuramukiyaho abakastoma baitu bona amuna abataka bakichweka kinu kiri atete kandi nimbagondizana kusiba kuronga baitenga ibara tolingambire ibara liba eriyange lya kampuni eriyange banyita bagumira bingi kolini zikawa baitu mali babigumira bintu babigumira babayingi kandi boje ibara boli kubali akwaireze bazaire kandi arone lindi liyo kwetekaho kusinzira haloli batira embera mbangambire embaga nzero hagati ya Dr. na Nancy embaga nzero hagati wa Dr. na Nancy Dr. ni wasome myaka 5 Nancy asome myaka izito bebiri nsobora butakigenda umuno kusinzira mulingo ntasomere byaba Dr. ne bya Nancy kyonka nywe nihaho nkururango enyawo kane kusobora kuberi yaho banu nabo kora nabo banu abo bakastoma ono ayizire gule pikipiki ono osebiro oronge amabarakawo ajona Dennis bagayo izire kusemburura pikipiki era nkwende pikipiki ato okiyayete samaka sente era tukyali mutu kyakika kikamu nawo mukyesente bakusaliro orugirenka ndugire kiziramfombi kuno kiziramfombi amabarakawo ajona Dennis era mukyaba kiziramfombi abolekereye bandekere kiziramfombi ndekere yo mugume Jonani ali side za kikubyaho nakyora nyalekayo nabazaire bange abo bonambara mukize epikipiki okwenda giteka mboda epikipiki eginkwenda kwevugiraho nkolere mirimo yange ndungambire embaga nzero hagati ya Dr. na Nancy embaga nzero ha Dr. na Nancy bona bajanjabi bona bakujanjaba ati bona bakujanjaba baitu bakwawukana bata aho tinja kwetegereza aho tinkwetegereza ngere bakwawukana toka kengere mulingo bakwawukana tobasanga imwirwa baliyo mbasangayo baitu bonura ni bajanjaba bona bakujanjaba karosi be kurungi kadamu kiona abatembeyi abali hano mtembeyi okingiro baitu nankayo akatebo rubatanako okapangisa ndi batanako mpora mu magazine mali ngoko ebintu okubikenga amabara gawo tumune tarimo banzo bongewo likiriya posi oli musajja wa Seno waseno Aseno muguzire ibo ha bariyo bampora wati mukaguzire guzire bariyo ko guzire mutalema bikuru batabi pora ati hano okutunda bikijja onyolekiyo byokutunda nkororo okutunda obubaga bwakabibona mbanabo bwakabibona obuyini baitu hati obunanka kono obwejwalira bura buno bunanka nayo nyine kujwaraho nayo ina kujwaraho kwata so kutume kintu ati nanka zezinga ezini sapeuzi kazi nuzino ezo zibazebiri bro o staging hano henyini ya staging hano tukibera hano magazine kuko ibintu kubikenga byo kwiyiraho ramukiyaho bachali bawo nkani bawo ndamukizo bachali bange bona ndamukizo ba mami bange n'abantu bona baramukize kikenga akusemba sembo ndamukizo mami wange mami wawo kwikaranka ikaseri za Kagadi kuno ali wakagadi
banzo ngambire embaganiza hagati ya Dr. na Nancy. Dr. na Nancy bona ba doctor bona kandi bona bakuru umuru for example chike so ngama kweze embaganiza yinera tibakwa ukana nibo bamu mukulia ubuhogo akanyijaho murani mwenda kuntwara aho wekitinisa osibirota munaiwe jamdara gwawo barole byo kutunda zinu boxer zezinga hazino zino zoza mutwaro zezinga arezo mutwaro ni za kanana arezo mutwaro ni za kanana eza white nizo zo mutwaro zine za iguru bunu bwa kanana bunu bwa kakaga zezo za kakaga abantu basinga kugura zira basinga kugura zine ezo mutwaro amabaraga maraga turi nawe Cosima turi nawe Cosima bunu bwezinga oba 12 nawe kubusera bwina kuba oba 10 nibo bunu ba oba 12 kandi 15 nkugule nabo nkwereza 15 ejja kujja ndamuki abantu bawo nayo none ndamuso Innocent Kiziramfumbi na Payasi na muno mucyara we amuna Dr. Mugishaga Kiziramfumbi banzo ngambire embaganiza eri hagati ya Dr. na Nancy hagati ya Dr. na Nancy rero kankinta chenga yona bikwishana yona nibyisana iwe Dr. Mumanye kandi Nancy Nancy manye ko Dr. waba ashomire ko akoshomire kose zinasa atashomire karosi gakuru kazina kakunyimira nkakuterera kazina kanyimira ni nyimira kana nkaka John Black kwatagane katuziniremo ako tenka so karosi be kurungi ona linkaha banzo bonge wano mabaragao wanji mabaragao niwe uli live active Bakuma Joseph Bakuma Joseph iyo kura mulimo jasinyize mu kujya mu ndu karuguzo kujya kura orugire kuri karuguzo ozire hano kure tibakusera muno tibakusera karuguza mutawu no muhenyine karuguza mutawuni bikurubata bitakaruguzo bikuribata kurungi anzo baramuki waba karuguzo kabolekereye ndamukizo banywani banga aba boda abankora nabo bagiye balemmiremo piki oyizire kwegulire yawo yaroni njire mutongole kya watu no ogireyo bakwetaga ki watu kugikuha ugenda mu watu bakwetaga endanga muntu na bema babiri bona baine endanga muntu nibagenda bakwemerera nibakuwa pikipiki ati iwabo balesere kalimbazo ngambire embaganiza kero hagati ya Dr. na Nancy embaganiza eri hagati ya Nancy na Dr. embaganiza bakwauka na bata Nancy na Dr. bakwauka na bata ati kuba Dr. kuba musaija Nancy ali mukazi kiki kubaukanisa karosi kale bragao wanji oli steady o bayreseron ugumuhirenka kasto azire magirya guro kuchuma ya mabaraga thinking ki oli live active amabaraga ni Robert Kabaseke Robert yes oli wanka nyomba wa Kiduma ward kuduma kuno bikurubata turo tumpora tukutulimo ati obwa boda o staging Irwaro ati ndiko kureto no Irwaro kure bichuma ndesero no gure biju emibazi ramuki yawo aba Kiduma na ba stage yawo mulingo muko abanywani bange ba stage ngatukora hamwe baramukize Chairman Fred na inkora mukize kandi nabo mukiyaro Kirisa Fred niwe chairman wo mwanywa a stage Irwaro yego niwo nakunu Kirisa aba chairman aberi wameto chairman aberi wakunu Kihamba Moses Kihamba Moses opposite Kisaha opposite Kisaha ngayimura mukize ukura mukize chairman wange amoti webali kubaho banzo ngambire embaganizero hagati ya Nancy na Dr. embaganiza ya Nancy na Dr. Nancy
abaho hasi ya dokita kandi dokita ali haiguru ati bakuba ni bawukana bati bakwawukana mu bitabo mu bitabo no bakwawukana karosi be kuru kale abakidomo baramukiye mami osebirota usibirota amabaraga masanyi topist niwo kutunde mihogo yego tekusara ikunulira kim mali hande kuoroba ato ene gishubire nka katikara katikara bagire mihogo nungi muno bikuru batabita niko bityo bitya kasente ka bobo yoli nzarwa yankaha karuguza karuguza kunuke kibale mama tiyaka saija webale muno webale kuchapa yego woimo ginyumirwe muno utungire muno musaija nkamfunaira okamu ya karuguza bakaja nabo kanja nawe uramukiona abana na bakaruguza borekere ninda mukyo dadi wange kyalisima nowa ninda mukiyaho abana bange ba anti bange bona nimbaramukia akusembai neni ninda mukiyaho na isento nyowe kasaija Cornelius banzo ngambire mbaganize ero hagati ya Dr. Nanansi mbaganize ya Dr. Nanansi bona barungi akawukanda bata Nansa ya ukanata na Dr. Nansi anti Nansi Dokita wa mani Nansi uwo mulimo gwayi gutaito milimo niye kwawukanira mukayikuro sibirota kanda mukiye hono osibirota iwo kutundo obutunguru nebitoke birinke bitoke Mirawo amabara nomba wasaida baba zaida oli hakaredio kuliriza ramukiye abantu bawo naye bakuzaranka kijogo kibingo kijogo ramukiye aba kibingo ko meo kasanga kiyo wabu kasanga kiyo wabu kandondi nabayanyo bona kando musajja wawo ramukiye omusajja wawo nyonga mbe kutumia kasanga kiyo wabu bandi wange toina musajja endekesa mali hamyaka yawo mali toina musajja osebirota sebirota kurungi amabara aye bare judesi aye baro judesi webale kuchapa iwo kora mutundo utakuwa niyo okutuna no bakuzara kagadi kagadi oli wakagadi kichoka kagadi mtaoni yomu kagadi niwo bakuzara ramuki aba kagadi toina bokuramuki akaramuki yaho no gukora nawo ngura ono tino no boss wa nguramuki mama Jasmine kanda kusemba na mama Philip mama Jasmine osibirota sibire kurungi webale kunyirira mpora akasoke niko sara zange banzora mukyaka kuteiremu kuramukya sente wakasiba musajja wange musinguzi Ignatius akuraki ta drive tatero butehimbo musinguzi takayikire wa takamwenda oki musinguzi buli kimayinaki mali obunda mbaza bakamutwala kandi turamumanya isinguzi Ignatius bajja mumanya yoli waka nyonza lwa kigaga kozesa ngwanka sango okugwa Kabale Muhoima district Kabale egyo tinanke Seruko egyo tikiku Hoima ramuki abana nguramki yao mami wange Kigaga na msajja wange yakumfawo baitu kono mwenda mun agezigenda ngwa so na zigenda guru aluwa bakaza abavugi ba safari abo kuramki yao na bakastoma banga bampagira ni bagura ibitoke nanyo nkubala mukyawa ramuki yao na mukabaro na mukayibanyowe na halali kyonko untamanyiri okumuha bukwendaki kumuha bukwenda bugamba ite na msajja wange tuli kurungi nyanda msajja wange tuli kurungi mugambo mwenda muno mukabaro nawo mwenda muno na kasente ali empora ali atamarawo mama Jasmine ngambire mbaga nizakero hagati ya Nancy na Doctor mbaga nzero na Nancy na Doctor
Dokita baina kale nkaitwa abakazi ba dokita baina mulingo batukwata mukurungi embaganiza lero nurse na dokita nanso bwasanga oli mukazi toyangwa musobola ebintu byawe akabikenga ate muri mukazi no mukazi mukazi no mukazi baito oba dokita akwakeya na kukwata no banozaala na kukwata okuba obulumi buli tabumanya na kuanguhira baito baba nanso omukazi agamba sindiko mwana nyiwo takalora tukazaala zaala ya twajwa nakuchomera masa mwenda musange aba dokita twenda tusange aba dokita sometimes alimu na banansi abali kula abali bantu balungi batali bapi alosibe kurungi kankule ko chape ozire gule ebitoke mali ojja kuchumbai nenda fumba biyo bali mukuwata ono nwa kuhatira mami osebirota ejanku jogule ebitakuli kasitoma kandi abayiraizire guro butakuli kwa aja garuka otafuayo wamosibirota mami amabaraga banyita Kasemire Dorin olinzarwa ya Kihule Buhanika Kihule ikurubata bi kurungi ati omugimba ene bitoke bino mu bisubura gwanka bitoke bino babihira kibalo ko bayitite tubikomera ha motoka mubiyana motoka hanu mukamara gateka akatali tukakata musasura license sana license muginyaga ramukiya aba Kihule nkaho karogambi batumire ego ntumira aba Kihule Buhanika nyo nambara mukize no mwana wange Mariamu muramukize kandi omusajja wawe ramukiya omusajja wawe nyaramukiya nabakakira burarungo biye kandi omusajja wawe ogumuleke tata wabana muramukiye wironda mukizo mwana wange Mariamu ndamukizo mwana wange Mariamu ati ramukiya tata Mariamu ata ija kuhura wa kuhura ija kurura yewe ati bayiwo mama Mariamu mwaito ngambira embaganizero hagati ya nurse na dokita embaganizero hagati ya nurse na dokita dokita aba muntu asomere muno aina obukugu kusinga nurse nike kikubawukaniza karosi be kurungi musibire muta hanu bakasoma kabataro hanu bakasoma mu babingire bakasoma mbatairenka mami osibiro nyonki aenda kubaza nonu bamosibiro osibirota alemere kumuyama ekigambo osibiro kurungi amabaraga banyita ndakagwa safina omwana ogama amasuka gamuli mu ngalo timanyire aina kutwala embeera za nyina enkuru za nyina enkuru oli nyina enkuru ndi nyina enkuru bebale kuchapa kale ebitoke mu bisuburanka ebitoke obusumi obundi tugenda tubisubula uko kibale nkaha mugendayo bamubihana alobu tugenda alobu tubihaha motoka hanu baite ebitoke bwire mu natibi buzire bya bei ekitoko kukisubula omutwaro gumune kichweka akabantu esente tibalina kurungi abisente tiziri tibalina kurungi sente mbantu ekitoko cyo kusubula gumu kichweko kumaliro bondo kitubule kitunze gumu isatu niye gembera tukurabamu iyo bakuzara nyo banzaro kyaro biyamba hano baitu hano musasura license man ito tusasura mpoza no mulinzi waitu atulindire ebintu bindi mukamara gateka ntakatale kakabakataro ramukyaba kyaro biyamba nkuramukia sister wange Sara nakalanzi nindamukia Aboki Uzeifa nindamukia Sifa nindamukia Amina nindamukia nabana bange Hawa Lidia Birungi konura mukia bayingi ekyaro kyono kimazire kyona kukimara yo nkusindikira akazina abana bange nkubasindikira akazina omuzadde Katonda wa wano kunsi abana bawo mama ono mwana ono mama umwe mama wa Nyango Maskovia mansa yoli nyina barongo ndi nyina barongo nyina barongo banzongambire embaganizero hagati ya dokita na nurse dokita lero embaganiza ya dokita na nurse
anti dokita era inakusinga hali nansi habwokuba nansi wakola ebya hanyuma dokita ebyamazire kukora ebyamaani kusinga ebya nansi nyoko kumanya mami osibirota webale kuchapa okwegonza ndiyo nkuchapa mwana watinda webale kunyirira naye webale kunyirira sana no bugurani gukwokyo kyo mutindo kulinzire nanyo nkwegombere amabaraka aliyebwa midred ole kubakuzara ngo kitoba mu mpunda kitoba kunu mwakajura bikuruba tabiti mwana iwe bintu embera teri ya mulembe era ni wakutunda ebitakuli ebi ninya kutunda ebitoki kandi ebitakuli ebitakuli ni wonu bati mukuroganga na hano leka kinyine kinda kugambira banzo rumpo orugambo mwana iwe ekiro ekikara mukatalo kimanyire namagurungano go kukazi kuroganga na madora manya bakagakora batagano amaguru mukuruganga na mahano abana bakusetinga omwana akusetinga banzo ngambe kandi ekiba basajja itabe bitoka basajja tukubayiba iwe ikaliza tukubayiba kandi twabe bitoke omusajja bwakwenda takuleka mubaroga otambalise bigambo balisa biki tubalisa kikatoke omusajja akulie ekitoko inakulie ekitoko yorobo mubiri ebintu obikenga nayi oli musajja baita abakazi abaki ni mutulema busome bino mukiki tukusera sente abasajja timukyalolera webale muno abasajja babiro bino kandi bagaba abakazi abakwekolera inyo sente timwenda na kuswerwa tituenda kuswerwa twenda tuikale bafweirembo tutabafu akati muba mwino obusente bwanyu webale muno tuwerolera abana baitu ramukiya abakitoba ndamukiza abakitoba mu mpunda inywe nambaramukiza abange inywe nabo Ruganda rwanga baboro kati na abebitoke ndamukize abanyenda nabatanyenda kandi abarogo bahereza abukwenda abarogo mbahira kazi mbahire lero ndabakara mbahe karamuronga kazini baza abakunyenda naba kole bagarukiro mu bwire bwabo kubusisa nibo bakumanya ramukiya ono mukabaro omukayiba nyowe halo kali hona nkuramukize mwenda muno kandi mugonza muno kandi tuina kuswerwa ituwena iwe murongo osibirota murongo sibiro kuro webale kunyirira porambora kandi bakuroga kiki wewe naye tinkumanya nkora muno n'oburungi bakurogira n'oburungi mukama kabumpa eri woli nkura nzarwa yakaka ngaro ya buraru buraru kuno abararu mahana baburaru okutibanguhire tutabakazi barungu ramuki aba buraru mama wange tibanano kwa Margaret isenyowe kiamanywa John nabanyaka itubona ramuki aho baro basajja babiro bino ba yaho baro nayo nanka tingira musajja ndeka tingira musajja ukamuteka aliyo ko wati sabura kumuramuki abuwaka kale tumuherezo obukwenda yebale kurolera abana bandi nabakazi abandi kandi iwe nyote nyine kyandolo nyonyerolera nyenga amusajja akakwiruka hatyo mali njakufuna ondi abasajja bali bangi njakufuna ondi sakutoleza ekyo kirungi ntoleza kwenda kusana musajja omukulu kwenda 105 akuzwa ate 105 niye myaka yange ayo kyali banzo ngambire murongo ngambira embaganize eri hagati ya Nancy na Doctor embaganize eri hagati ya Nancy na Doctor difference nyonkrora Doctor basomeroho kusinga Nancy Doctor Nancy obanza mwa Doctor obanza mwa Nancy Doctor niona asembai nyoni kwa iwo wakitoba Doctor na Nancy bakauka na bati nyonde kabazodo iyo wakitoba yo wakitoba ndeka Doctor ni wachire kinge kikumara kakuba ogenda mu irwaro okuzara ukasanga yo Nancy na Doctor hawa kwendeza kujana Doctor wenyini Doctor no kwendeza kujana ni wamanya buli kimu kiyona onu woho mwana onu wawe nuba takurolera oko ni wenyine enkuru no second born angambire musajja akamuleka omukazi omusajja omwana okamukuza kurungi bunkubeta mukuza kudora nkaina nkwakwaka wena kuwakira kimu baitu kandi omusajja bakiya mulekere busauta kamu ngasombiza abasajja tibakwendaga kurolera tibakwenda kurolera abasajja babino nkaswero baitu na nyonka hiki hali mpikize abana bombe kulize nyenka
Kamukuza singo maza. Kamukuza nyenka abasajja biro bintu ba. Ati wamutaya na mu business. Nyamutaya mu business twagamba wewe reka tupatikana olembera ya nyowe indabiremu. Atobukwenda kibukuhereza bokuhereza omukoyi wawe. Omukoyi wange nyowe ki omukoyi kinkumugamba. Akiri bwara bagafunira katito asobolege kuhereza ki abana bayino bwara bali yoko muntu tonagaga musayigwawe akataito muno asobolege kuijuka na hereza ya abana bayakona kakayina katito katasoboire agambira kwenda agambe sazi na kwenda bazeyi bwire bunu ati nyowe kintu akindozere abasajja babiro beno abana abasigazi babiro bene emyaka yabo ekwenda kukwenda ho bwenda ho negarukane kuleka abantu bakusanga amukizire he myaka agumya gagamba na wakuba ina chance yo gamba umusigazi bwakwija ebyakubasangiro ko bitamunyumire nakora kinakitaisa kandi atibo yenye nakitaisa kita taina gama ngurundi nakitaisa abasajja abakuru biro bino nibo bakurolera kurungi abakazi atibo karaleto mukuru mukandi kandi mukatandika kayana nawe omukuru ga nawe ali size yawe nayo nyowe bwire buno nyowe nkurora hakira yenda mukizire he myaka kukira kwenda hawe size yaye biro bino tibakyagasa biro bino nibo bukwenda kwabakazi nibo nkuhe benda bakisajja bakuru abahikire kalosi be kurungi obukwira buza kuti makara kora makara galinka agatwaire atensa ya makara ile msente zinga ntware ina mugitembeza ira buli kikabayesa mutawuni mukyaro esato amabaraka ayita Chandia Fred iyo urugirenka nduga Bugandali buramuki aba Bugandali ninyewe Chandia Fred ndamukize bantu ba Bugandali bona bataka ba Bugandali na ba brother bange bona baramukize ngambira embaga nzero hagati ya Dr. na Nancy what is the difference between a doctor and a nurse? Kikulemere osibirota mabaragawo kimtewa chitu jwaire HIV prevention advocate iyo rugirenka Bugandali nayo rugire Bugandali ninyi mukutema amakara inyweni Chimukutema amakara mukutema mukubyale nyo ndi mulimi iwo limulimi mbayimanyira nayo kutema amakara ngono ndi mulimi ramuki aba Bugandali mbaramukize muno ndamukando mukazi wawe na Mary Dichiro mundamukire niwe mukazi wawe wange mbangambire embaga nzero hagati ya Dr. na Nancy Dr. na Nancy bakauka na bata bakwa alo musajja no mukazi alo nyaukana ato mukazi nuwara Nancy Dr. no musajja kalo sibe kurungi kanda mkiyo habandi amasati gezinga kasanju emba ati otorubasa mukichekara zontonda wa adundana dukan amabaraka ninyo Mande Charles mazira busumiki no tunda bigana masati gana myezi ebiri noba kwahiro mulimo noba kwahiro mulimo era muki abantu bakuzaranga banzara Kikonda Kikonda Pachwa kunu Pachwa era muki aba Pachwa ko mabale Pachwa Kagadi ndamukizoma mayiko Mnyakana naramukia mama wange banchikoya mbabazi naramukia mwenu wetu Junior Nicholas naramukia balijoade Steo akusembai nenga naramukia na bana na tulinda Bernard atinga ambire imbaga nzeri hagati ya Dr. na Nancy na Nancy bakwauka na bata bakwauka naki Dr. na Nancy bakwauka na bata Dr. na Nancy nganga bakwauka atanu ndavuke nkorongi Dr. wo mumanyire
Dokita? Tomanyire dokita kandi nansi? Nansi nkummanyi. Dokita tomumanyire? Nansi akola ki? Nansi akola muno okufuna kujanjaba abalwaire. Kuhereza abantu ebijuma jesi mulumbu gwa kiriniki mu Kangere. Abantu kwankayina mu kandi okuba notebereza dokita akola ki? Kale niba wabona dokita akora mirimo nabugwa nakakutera enkenzo kujanjaba abalwaire. Hamuno kunanka kuba abantu bene endwere zingi. Ati bo bakwawukana bati? Bakwawukana mu kubanga buli omaine Kangere buli oma agira obujanjabi bwayo bwakizangana. Bakwawukana mu bujanjabi bagaba. Kazina kaka kunyumina kuterere. Akazena. Akazena kanyumina akazena. Aka John Borak. Kazina. Goti kone mimi ngoti kwatagane. Ngukone connecting. Nikako. Kalo sibe kuri osibirota. Osibirota mama. Ngebale kuchapa. Wekitinisa. Niwa kutunda bini? Osibirota. Sibe kulongo osibirota. Amasati nayo gejwalira. Amasati. Ovukosi nayo okunda nje isati. Kubanga ndunda. Wano gatunda no gejwalira. Leka nayo. Kampuni ni yemunere. Kampuni zikwaukana. Kampuni zikwaukana. Kusoka no different, kusoka no saati. Okwengere. Atisinukura za klasi zikusinga. Nayo kilaso kuba no girwa bulora. Mabaraka. Baba ita Katindi the baddest. Katindi the baddest is a born. Niwe Kadidi the baddest is a born. Don't say Kadidi, Katinti. Katinti? Katinti kukalinza. Because kuwanga saa zino naku zino bintu byo kuteka mutini nkabyeganyira. Kawamu. Ntawemu. Kasente kazakuba niko kabuzi. Baido kagamba kansoke myeganyire. Wagamba ko banzo byeganyire. Ramukiyaho bachali bawe. Abo nkotomeraho Alekizo Badiro. Then no mutayirandi. Then nabo ojawa kutunda masadi anubona mbatomeraho. Bakuzara nka. Banzaraho mabalaho. Oli wamabala. Yebamabala. Niyo Katinti wamabala utuhura. Katinti wamabala the baddest. Banzo ngambire. Mbaga nizakero hagati ya Dr. Nanasi. Mbaga nizero Dr. Nanasi. Alo different yao. Alo Doctor, alo nurse. Bangi bakira gamba nti abakazi nti osanga nibo ba nurse. Kikenge. Baidawa dawo different. Oza kusanga na nyowe ndi musaija baito ndiki ni nurse. Kikenge. Doctor niwo omusaho asa kuba na asemezo omuntu na muhamu ko mwana. Na yakuba ali mukazi no koraki na asemeza baito na kuyamu omwana. Ati bo bakwawukana bata. Ati kibakwaawukanira. Different. Kibakwaawukanira. Bantu bangi bamanye nti omusajja wata dokita omukazi ata nurse. So awo niwo different eri. Awo niwo different eri. Ono mukazi, ono musaija. Baitu bo bamanyire dokita ata musaija, nurse ata mukazi. Baitu okusanga dokita baloba dokita bakazi na dokita musaija. So different awo ni he. Ono bamweta batono. Nawo mukora nawe osebirota. Mwebale kuchapa. Iwo zino oziruba hona hona. Sati. Montaon. Murumtaon oziruba sama. Amabaraka. Senyonga. Webale kuchapa kuzara nka. Kampala. Kuzara Kampala. Kampala no bakuzara. Banzo le karabe etundu bali. Sikamukati. Banzo sikemu bagarure kunoti. Haramuki abantu bawo nayo. Abantu bangi. Abantu bebunyoromba na musizi. Mwe barekora. Muri baka. Akusemba yo. Bashiri. Family yao ya Kampala. Kampala. Muhammad Senyonga. Bashiri. Doni. Ne mama wange. Banzo ngambire embaganizero hagati ya nurse na doctor. Embaganizi. Olunyoro dindukenga kurungi. Kale basoborere mu Uganda.
Ya nansi na dokita. Embaganiza chikumanyisa. Embaganiza. Endawulo. Enjawulo. Wakati wa dokita ne nurse. Ne nurse. Oli abera dokita ono abera nurse. Kati what is the difference? The difference. Nurse abera muwereza wa dokita. Dokita ya janjaba. Karo sibe kuru ate nu yezinga henda. Yakora kanana. Ya kanana. Toina meza 5. Nina meza akasanje za 5 za. Za 5. Toina meza bamfuna mpora. Bafuna mpora. Mkene ya mfuna mpora. Ya baitu akasanje nako mfuna mpora. Ate nu yezinga henda. Yo nayo kasanje okudu. Ate nkumbe nkuba nyina nkubita ntingitwa. 5 ya. Ya. Karo sibe kurungi. Enanka kogishumbulika. Teina buzibu. Teina buzibu tali ni wosisire kwato ina buzibu. Amabaraka. Amabara banyeta Jonathan. Jonathan. Oli mwikazwanga. Kiriatete hano onyikara. No enyini muno ikaza. Hano ni onyikara. Jessica nyuma. Kanyuma. Era mki abantu bakabasaba. Ndomukizo bona bankora nabo hano. Bono babonga. Bona babongero bona ngetu kaikara street hano. Tuziserura. Amabara niwo? Jonathan. Embaga ni zero hagati ya dokita na nurse. Embaga ni zero hagati ya dokita na nurse. Dokita and the nurse. Bakauka na batu. Dokita ali musaho akugukireho kusingaho nurse. Nurse akora ibintu bitito kandi nurse tasemeza. Dokita asemeza. Ya. Ono musangira byamire. Nyoti nka byamire. Obyamire? Amabara gawo. Amabara mugume Steven. Ego. Mpora. Oli nuwaba yabyamira kumwire. Mugume Steven. Ego. Muri mwikazi wanka. Nyende mwikazi wakiriatete muno. Muno yenyine. Mukazi ali. Ni hali. Wale kuchapa. Turumu mpora. Baite esente za baboda kandi bagamu zimalira mbakazi. Abataina bakazi nibo bazimalira mbataina mbakazi. Abataina. Iyo ino uri musaije. Ito abafumbo. Ezaitu tukole byobufumbo byaitu. Ati iyo oinanga bana nkabaita. Abana nyonye na basatu. Kozaire mpora kiti. Bakumara abo katubanze twemera embe yatere no. Muranga gwa kawumba to gukenga kurunga. Ngukenga baitu inagenda mpora. Mpora. Sazi no kubairo ina dazeni. Nibo inka 12. Ngambire embaganiza hagati ya dokita na nurse. Embaganiza hagati ya dokita na nurse. Baitu ogwo mukoro gwa gibalizeira. Na nyoni yongena na yege. Era hayi. Yabalize. Ante era hayi ogigamba ok. Agambire dokita asemeza nurse tasemeza. Mukiyaona yabakiriya. Nyenda mukizo aba boda ba stage hano. Nyara mukyaba gurusi banga bazairi banga bali masindi isagara bujenje. Ndi wa masindi. Kuno kajabo iki. Ndiyo nkora bukora. Kale ka usibe kurungi. Kanda mukiyono mugurusi. Tatu sebirota. Koronge. Baide no stage bageta bata. Supreme stage. Supreme. But Supreme karugaho. Bete kasigara kasigalira irware irwaro riri kagendaka. Irwaro. Tokumanya lyagenze bikafa bufalityo ramukiya abantu bawo bakuzaranka nyo panzara saidi za Kasese Kasese ali wakasese mufumbira oli mufumbira oli mbiona ramukiyaho kuramukyaho abazere banga banzara amukyaro wanga alifa akoraho kubenda bekalo muno naka business ifo kwa katukora kora kono ngambire embaganiza hagati ya dokita na nurse bakauka na batu dokita na nurse baye bakaukana dokita nuwengira nuwasemeza teneko kandi nurse sasa kutasemeza kale usibe kurungi maizi mafuta maize okay bali bati kanisa na kumanya amabanga ebiwankozere inayi bali kuchapa hano bakimtatekaga kafarisi kabera aho just bai kalima kafarisi kahwerire buhwerera olod bai tata muntu atakurugo na agwa hano mati wa ati enu ni under break ogishika ku noti we bali kuchapa ndemu mporangeza buri wavugage na ati watemba idara wajwa mwateka mwana ayi kiwankoze naye
banzo baramuki ukakure ibara abantu bakakuterera amasimu bagamba tukuboine sayo kyati banzo ramuki abachali bawe bachali bange bona mbaramukize abokorana eba kusaranga mu Uganda mu ati ngambire embaganiza ero hagati ya Dr. Nanasi Reka konkaguza bingi aino niyo kilachi ati kechwe kiri take a chance break your mice niyo kilachi kalosibe kurungi kale Apostle stage abokuba ekusire mukakuli Apostle charge wiporo neibara tukaliandika hali airo tutugira kiapa lirinka mukaliandika liri hansi aho pavement aha mukaliandika lino hano hali ujoro mukalituma Apostle stage Apostle stage amabaraga ayisiga jofure bikukwata kurungi iwege stage ogimazire busubira ngimazire iri myaka ngenda mu 5 wa chairman wanu atwairo muri mutalo ramuki abantu bawo mulingo mukora hano mulingo tukora hano kuramuki abo jo bangabo saja murokolo ogwo twina oko heno ogwo wakavuyo ogwo wa stage kavuyo mano ogwo wakavuyo ajwere sapewo no najwere king ogwo ninda mukiona bakasoma bange bona bampe emirimo abo kwetororano ba masto amaduka then ndamkiona abo muka family yangu mukazi n'abana banzo ngambire mbaganiza kiri hagati ya Dr. Nanasi mbaganiza kiri Dr. Nanasi Dr. abantu nkaitwa abandi tusinga komanya Dr. ni wakora hamurwaire oburwairo bwa mani then Nansi nakora oburwairo butito niko tukira kumanya itwe nka abantu kalosi bakurungi kandamuki ati onu bamweta batono murokoro sibirote korongi ba iyo sabiranga bagaini yo murokoro sabira muchachi ya barokore kanisa ya barokore full gospel church yakunu kiriyate kuno nanka kibati kigaragara ramuki abantu bawonga bisa kuramuki yaho anyene zara nyowe bari kunzalira omukazi ndamukiyaho na bene baitu razakahwaraho paka ya linki akusemba yonkuramukiyaho braza wange kiba adi narweyo bamweta abitegeka yuliya embaganiza eri hagati ya Dr. Nanasi kingambire Nansi na Dr. bakwauka na batu Nansi na Dr. enyauka ne iba kwauka nao ekikuba auka nizao Dr. omulingo nkumanya Dr. yo mulimo gwaye kujanja babarwaire kandi Nansi agabambe mibazi basi karosi bekuru esimebale abakondera ababayini kandi batonda kuruga tukatandikira gentekanza yaitu tujaliki and of course nkwenda kuba ningimayiza kana akasumike nyini mebale muno abayikaini batonda kuruga munyamaseze mbaganiza kuruga mudisuze kuruga mu seze mbaganiza ezomba harabuka kata Dubai Saudi Arabia nkaho na kwenda kuba nimbasima muno and of course nkwenda kubenteka zeni ningimara atubaire hana street eno ibekweta Fort Portal Road mu rubuga rwa Hoima tubeza bazamu na batweke sajja bakaza bayine bakole mu kishaka kinu mwebale muno and of course webale wataka subscribing ga channel yetu ya YouTube wanakuba no subscribing nakuba no likinga YouTube page yetu rather Facebook page yetu osobole kuba no following in the special way na faso no handle zange nkanyo Julius Shomendo osora kuba no following yo TikTok Twitter Instagram na Facebook kyo muhendo Julius sobole kuba niturubatira hamule kamba jukizo bakitala media bokuba no taga bisane birungi bokuba no taga video nungi ezemikoro bikira bakitala media sobole kuba ne bakolera ekinte kikushenga ibano nibayine ebyome ebiri latest ebikwata bisane birungi nabo nsonga you don't get disappointed batozo anamba isimu 089929775 ojja kuba obayina leka twitwaitane omuntekanze zinde eziri akitala TV ila Shomendo agange omuli somwe haba moli mubai
talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi. Ensonga yawe niki? Kitara TV kwegesa kumanyisa. Kitara TV kwegesa kumanyisa.